Mano pransing ilob, mano pransing. Mano pransing ilob. Patay ang 52 anyos ni Francisco Ibias Dabuet, kataliwan niya pagpamumusilon inihin riding in tandem dito sa Barangay Lukilukon, Bungtuhan, Paranas, Samar, didhan Disyembre 1, 2021 alas 6:30 aga. Base sa patreportan Paranas PNP, ang biktima in usa nga driver hin pampasaheros nga bus biyahe tika nga Barangay Kalapiha, Bungtuhiton, Mochong, tika doon ta syudad hiton Katbalogan. Hantigda paparaon ang bus nga ginmamanihuan hini hinduhang armado nga didto gindaop ang biktima nga tigda panmumusilon. Naganto sinupat nga iguhin bala hidabwet samtang dagmit nga nagpakalagiw ang mga suspek ti pakadto nga direksyon ha Eastern Samar. Nadara pa ang biktima ha Paranas RHU pero gindeklara ini nga dead on arrival. Samtang waray matudlok ang motibo han insidente pero gintatahapan nga personal nga dileto ang kausahan krimen. Parahan balitang oray gindadapigan balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Paranas, Samar.